Mukhegula a khomiwa mayelana no dlaya murhandziwa wa yena lontsongo Ben 10 hi xikomu vhiki leri hundzeke ya Oakley leyi kumekaka emasipala wa Bushbuckridge kusuhana na Mkhuhlu Plaza exifundzhenikulu xa Mpumalanga. Ndyangu wa ha hlamarisiwe hi mukhegula loyi a gavangeleke murhandziwa wa yena hi xikomu no humesa ntsumbu wa yena endlwini ya yena. Mukhegula wa 68 wa malembe hi vukhale u khomiwile mayelana no dlaya wanuna wa 45 wa malembe hi ku n'wi tsemelela hi xikomu. Mukhegula u tivonakarisile ekhoto ya Mkhuhlu hi Wavumune 14 Dzivamisoko mayelana na nandzu lowu. Vaakatiko va Oakley na ndyangu wa mukhegula loyi va vula leswaku va ha ri ku hlamarisiweni hi mhangu leyi. Va byerile maphorisa leswaku swi va tikerile ku tshemba loko mukhegula a hlambunula hi nomu wa yena leswaku u lo tidlayela muhlekisani wa yena hi yexe hi xikomu a nga si n'wi humesela ntsumbu ehandle ka yindlu. Maphorisa va tekile xikomu lexi a xi ri na ngati ku ya endla swikambelo na vulavisisi, kambe nandzu lowu wu hundzerisiwe mahlweni hi ku fika siku ra 22 wa Dzivamisoko laha ku nga ta endliwa swikambelo swa beyili no lulamisa timhaka ta tiloyara. Mahungu mi tisela wona hi Wisani wa ka Mkhatshwa. Khatsa.